Kukhala ngamatshitshi omgunyathi emhlangeni. Kube ngalelo phangamukele Mbuyele emakhaya kwesimanzonzo uthula khona indaba. Mbuyele emakhaya ke isikhathi masikanje utholela indaba zokuthi amatshitshi phaqa akhala ngesenzo samatshitshi omgunyathi ukuthi avele ezemhlangeni engawona amatshitshi. Lamatshitshi ke besokhozini ekhala ngempela ebhuquza phansi ethi lento eyenziwa amatshitshi omgunyathi imbi ngoba ingcolisa isidima sabo nesithunzi sabo. Basho ngempela ukuthi abantu abalali ngisho emathendeni kodwa bafika ngey'moto amaviklasi, iy'moto ey'hamba phambili, bephinde futhi bebhukhe emahhotela. Bebonela ngabe sebeshaya i-content khona emhlangeni. Bathi lento eyenziwa amatshitshi omgunyathi angcolisa isithunzi sabo as amatshitshi ngoba bona bay'phethe kahle kodwa qhamuka abantu abangay'phethe kahle beqhamuka sebezenza amatshitshi. Mbuyele emakhaya-ke ihlangane comment section sizwe uvo lakho ngalolu daba bese kuphathele lona. Nawo-ke amatshitshi ey'chazela ngalo mkhuba owenziwa ngamatshitshi omgunyathi. Ake hlangane ngokulandelayo, siyabonga. Uthemz Omalay Jazzworks noThukuthela bethi-ke isaka i-remix-ke le akuyona le oyaziyo original. Okay, sikhathi mangabe ke sinje siqhubeka nenkulumo ngqoqo yethu-ke lana ney'ntombi ebezikade-ke zihambele-ke umkhosi womhlanga esezineminyaka zikwethamela umkhosi womhlanga. Wayintokazi, ake sibuye size la nikhulume ngendaba yokuyiphatha kweyintombi nancomo ukuthi ayi ingathi impela uphuzo oludakayo nibona sengathi luya ngokuya luyancipha eyintombini njengoba bese yithanda ukudlebeleka ezinye before, kodwa manje nibonile umehluko ukuthi awu ingathi sekuqala ukuhamba kahle. Yeah, kodwa manje ngathi nithi khona kuningi okunye okwenzekayo enifisa ukuthi nikukhuze futhi. Yebo, kuningi impela. Yeah, mhlambe njengakuphi? Besicela ukukhuza bandla koza kwethu angazi umthetho odadewethu abangahluleki. Sicela intombi zihlolwe, zijoyine omama abahlolayo. Sicela intombi ziyekele ukuqasha amabhasi namaviklasi zemhlangeni zingaziwa lapha. Asikwazi ukuthi sithi sihlolwa sonke ngoba sineminyaka eminingi kangaka. Siqhamuke sesibona wena emhlangeni. Kuyona leminyaka leminyaka engaphezulu kwa10 esihambile asikazi sikubona nakweyodi camp. Kodwa siyakwazi ukubona lapha emhlangeni ngobani? Yenzekile kulonyaka sikubonile kubaningi abantu esingazi sibabone ecampini. Ayikho icamp engaze ngihambe eThekwini, ayikho icamp engaze ngiwahambe emakhaya kuphi akekho umuntu engangambona kodwa ngikwazile ukumbona emhlangeni. Phethe umhlanga siwutholanga kodwa singamatshitshi ukuthi umhlanga kwathi uyephuka ama intombi ngaphelele mhlawumbe izozama ukuthatha amachance lapha babe suke beyishola into engekho ngathi ma yayenzeka kudala manje akuselule yenzeke ngoba umhlanga siyawukhelelwa siufica usukhiwe vele ukhiwa obaba lapha bawugenge bawubeke phansi akusekho possible ukuthi umhlanga uqhephuke ngoba uselona itshitshi. Kodwa nje siyabaza abantu esihlola nabo bonke laba enginabo la ngiyabaza asibona ngisho abantu abahlala ngandawonye sazana emacampini kanje ngokuthi sibe intombi siyakwazi ukuhlangana sazana. Siyacela niyeke lento ukuthi mangabe nine trend la nazi wakhona nidume ngakhona bese ngicabanga ukuthi ngale matshitshi nizokwenza kanjalo because ningcolisa isithunzi sethu sonke. Bafethu ucane ihlonipha into esenzayo nathi siyakuthanda nathi ukuba nezinto eziright, siyakuthanda nathi ukuthanda abantu abanemali nani kodwa siyakwazi ukuhlonipha singakwenzi lokho. Sikwazi ukuthi sifuna ukumela umuntombi awukwazi ukuqala ngento egcina ngako ufika uenjoy life ugcine ngokuzoba itshitshi. Mawuba itshitshi uvela ususuka uqala ube itshitshi awuqala ukuba enye into ugcine ngokuzoba itshitshi. Asikwazi ukubona manje ungazange ukhulubile lonto. Sicela niyeke ematendeni siyafika asinayo indawo yokulala kulela abantu abangekho kuma forms asuke ehanjiswe omama ama forms omama bahambisa ama-forms siyabhalisa amatshitshi abhalisa ukuthi nginamatshitshi awu-100 mese makwenziwa amatende kuyazi ukuthi kumgungundlovu silindele intombi eziwu-500. Uma sufika wena ngebhasi lakho noma nge-V-class yenu nina eningaziwa la nizothatha indawo yethu nithatha umhlanga wethu asenayo indawo. enye into sonke siyintombi endala mina ngiyintombi endala ngiyigoso seKingcetshwayo. Usungayicabangela ukuthi ngeminyaka emingaka mangabe ngithi umhlanga uqala ngo-2010 ngendlela yokuthi even nasedlukula umuntu ongangazi ungangirecognize. Mangisikade ngawuqala ukuhamba umhlanga even nalaba engihamba nabo bafike ngemuva kunami emhlangeni. Siyintombi endala masisemgidini lapha arena siyazana ngiyamazi ubani siyazana. Siyakwazi wena ukuthi angibhututsha sokhona ukuthi wena awufuni ukuhamba ama-camp. Mangabe kunomemulo wentombi intombi zonke ezinye ziyafika kuyahlolwa ke ememulweni wetshitshi. So ememulweni qala ngokuhlola kuqala. Qala ngokuhlola kodwa wena sikasakubona ngisho ememulweni. Asikasakubona ngisho emacampini amakhulu. Into engibuka ibhutu chat abantu benza lo TikTok lo usufikile.
kuyatrendwa awukwazi ukutrenda ngento umkhosi womhlanga bhuti uTshasa umthandazo wabantu abangalali umkhuleko anikwazi ukufika enambeni yolala nize sizongcola sonke ake angilibeke nje ngendlela engeke izibe right hayi ukuthi bhuti uTshasa ngoba ngihleli ngimuhle kangaka ngithanda ukulala ngiyathanda ngihlonipha umthandazo engawujoyini ngisingajoyini umthandazo awukwazi ufike wenze noma yini uzongena emhlangeni nathi uzosindlulisela ingenosi zethu siyangcola mawukuthi wena ufuna ukutrenda zama ukutrenda ngenye indlela akhona ini Butata Omaskandi Festival ngoma kazolo hamba trenda lapho emathuthini akutrendwa umthandazo siwenza lapha ngoba Butata ngesikhathi benza noma yini abantu abaganga nabo bazokuthi nathi siyaganga babona intombi zabo zimnathi emkhosini yabona nje phansi ngabantu abangawona amachichi emhlanje abahloleke kuze siya ukukhuluma kanje abahloleke abantu abangawona amachichi emhlanje abaye ngampela asifundo into iyekeni okay khona lakho benifuna nani nje just one second bengithi nje mina bengifuna ukugcizelela ekuthenini vele lezi intombi abafika laphana bengihloliwe abantu abalokhu njana basuke behambe ngama transport aba ama V-class o H1 besichomela benza ama content bebhuka silale ematendeni mafethu ade sawuqala umkhosi omhlanga uhamba nje ngebhasi futhi uhamba usuku uhloliwe ufike laphana ulale etendeni nomehlo wakho mangambabuza nje ukuthi bayalazi nabayazi amatende abawazi abazi ukuthi sihlukaniswa kanjani sihlukanisa nama districts laphana usuku ungeke usasho le camp yakhe encane ngakini sigodisa ngakini ngoba mina nje ngangihlolela kaDube enduneni angeke usasho kanjalo maso laphana ngokhincetshwayo yabo so besicela nje ukuthi abantu befike ngamabhasi behambe befike behloliwe bafethu befike behloliwe bengayenzi lento yabo icontent nje bafethu emhlangeni azizele ngecontent bakithi